Benshi baraguye babivamwe basigaye bakurikirana ubutumwa kuri YouTube. Nibakija mu masenge. Ibyo byateye kubera b'amanyanga benshi baje, umuririmbyi cyangwa umukristo asigaye akora ikosa. Pasteur agatavangwa ndakurukana mu rushengero rwanje. Nta rushengero rw'umuntu ruri rubaho. N'ugwa Kristo. Bakagenda gusengera ahantu runaka. Ba Prophète umuntu runaka bakurikiye ngo nuko ari Pasteur ngo ujya kari wo muri leta nzokenera service ndayibona. Uriya Imana itavuze ntaco yago ntago ndashaka ariko ijambo ry'Imana ndabizi kubaha abagabo banyu none ubu ngubu abamama badukurikiye barimo kubaha abadadi kurusha abagabo babo ese wowe wa mumama udukurikiye urafise imyaka 30 40 akana k'imyaka 20 ugahamagaye dadi nyamara umugabo wawe urimo kumuhamagara mu izina wagira ngo n'umukozi bavuga ngo Sara ngo kuva yaba ngo ntigeze ahamagara umugabo we mu izina ariko uzabumva ngo Fisto none ahamagaye iki cyubero yagahaye umugabo yagihaye Prophète amubaha nk'Imana Prophète aramamagaye nihaze ubuvugisho bukubwira ko uwo mugabo atari uwawe uzazo mu Prophète ati none iyo Mana igutumye ku mugabo wanje twubakanye kitagutumye tugikundana nukuri kw'Imana kitagutumye tukimugaragaje basi ntidukora ama mariage none mariage yarabaye ngo si uwanje umukobwa akazavuga ngo Imana ngo ntaciramu ngo Imana ngo ntaciramu iramumbwira uriya musore none gasha ubu ko Imana izibahereza ibyo kurya izina bibatekera hari ibyateye abapasiteri basigaye baba mu mashengero gahita babwira abantu ngo mukore ubukwe vuba ngo ubundi ngo gukundana ngo bitwaranga amezi 6 ngo yarengeje n'ibibi yanditse muri Bibiliya wa musore ukurike niba usenga wowe iwanyu baragutunze none ugiye kuzana umwana w'abandi yiriri wabo ugiye kumushira mu kazo aho ngaho Imana ihezagira babiri uzazo namenya ko mwapfa muri babiri mwishwe n'inzara dukunda kuza kujya ku kibuga cy'indege iyo haje nk'aba Prophète cyangwa nyene bakunze kwita ngo ni ba dadi ariko b'abanyamahanga turakunze kubona abantu benshi cyane baje kubakira usanga baje bambaye couleur du jour couleur imwe ibara rimwe hantu abantu muze mu byitondera ku mupfumu iyo abantu benshi bajaye azatuma inkoko y'ibara rimwe Niwe muje kwakira aba Prophète mwambaye ibintu bisa kandi Prophète yabibabwiye bazaza bareba neza ko batabatumye ikintu cibara rimwe kugira ngo babatangeho ibitambo kubera iki twese dusenga ariko tutishugwa kujya ku Mana hari umuntu ashobora kuba pasteur ariko Imana yakari bikabona ntakana mwisi y'imwe mukaracara akana nikaramye iby'ijambo ry'Imana Imana yanka kubasubiza kubera ko batarakura hari nawe yanga gusubiza kubera ko bagize igihe cyo gusubizwa kitaragera canke basenze nabi canke barimo gusenga nabi nkuko ijambo ry'Imana ritubwira na wasenze barasubizwa nimukagendere ku bandi bantu hejuru cyane ngo basubijwe ngo mwasubijwe ngo nuko mwasenze cyane burya Beni uzoje kwa muganga urabe hari ukuntu kwa muganga batonda ariko bazana umuntu arembye ntatonde agahita bamwakira bamwita make bagahita bamwakira burya no ku Mana nuko nuko je nakiriwe mbere yaho aho gati Israel wari urembye kabisa kuri radio waheza kuvuga ubutumwa ngo rimikashi yanje ni none urashaka kuguhe waguhembe wakoze twese ko dusenga ngo turaba ambassadeur b'ijoro nabo barabizi umu ambassadeur w'igihugu cyose yashaka we umu ambassadeur wo muri Amerika ari hano mu Burundi ntahembwa n'abarundi none twebwe twarungiswe n'ijuru turashaka guhembesha hano mu isi Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor, this is Step Media, chain of products for this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru chima kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana, amadusura dukengurukira nabwo bakunzi wa Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka. Berajuka cyane ku mutima bituma turondera ibiganiro byinshi cyane ku bwinshi cyane. Hama ndabakumbuye cyane n'abavyumva ndazi baraza kuvyumva mu jwi nari maze iminsi ngwaye. Indwi yose iraheze kandi bamwe tutarashize ko n'ikiganiro bisigura ko nari ngwaye ariko Imana yarabikoze ndazi benshi mwansengeye ari benshi bansanze inbox bambaza ndabwira ati vraiment ndamerewe nabi niyo mpamvu mutariko murabona ibikorwa ariko Imana yarabikoze ubu ni bon bimeze neza cyane kandi byose murazi ko tudakoze ntacyo turonka kandi bakubwira ati Imana ihezagira bivuye ku byo twakoze n'amaboko yacu sivyo none ndakubwira ati rero kuri mikoro kumwe na Beni behind the camera professional
hama mutumira nje witeka n'umuntu rero ko arakorana ikiganiro kandi arabemereye ko nzokwama ndamubazanira buri Friday muzora muhabwa ikiganiro ca Israel misi yose muzora muhabwa ikiganiro ciwe kijanye n'ikuntu agerageza gukebura abantu no guhanura abantu cyane cyane bajya bigira bavuga butumwa bivugira ngo baravugishwa kusanga ari aba fake bwero garatubwiye ko hari aba vrai mugare wera benshi ba fake tumenye kubatandukanya tumenye ni kugira ngo nitwibwe benshi n'aba escroc tumenye gutere tubatandukanye Israel rero nico twashimye ko turamukoresha ibiganiro ku bwinshi cyane kugira ngo adutandukizana cyane cyane kuri abo bantu kugira ngo tubashe guhumuka tumenye ninde agomba kumbesha ninde agomba kunjya twanje ninde ariko ari yisha mu izina ry'Imana Yes, kumureka tumuha umwanya Israel baramutsa nyuma tubabwira rero no munsi kuje tuza kuyaga kuri no munsi Israel bite meze neza papa amakuru y'imisi ni meza cyane yaza neza ramukanya ngaha ndasuje mu izina rya Yesu Kristo bose abadukurikiye sinahadondagura hose gusa ni benshi bose ndabasuhuje turishimye cyane ko tugiye kongera gusangira nabo ijambo ry'Imana rero n'umuntu ukomeye kubagira yego kabisa ubuheruka twarakoze ikiganiro ku bwanje cyarafashije abantu barenga 210 ko ndabyisonze na commentaire bagize birabona ko message watanze yarashitse kandi arabo yahanuye kandi twizera nawe ko arana bakuronde ko ni benshi cyane badusabye nimero yawe turazibahereza agati turifuza ko twoyaga n'uwo muntu kugira ngo adufashe kumure ivyo yayaze hari ibibazo bimwe turiko turacamwe turifuza ko yodufasha na niyo mpamvu tuvuga ati ivyo twakoze hari byo byafashije cyane kubera ko nabandondeye narabafashije kandi barishimiye uburyo nabafashije ndazi niki baraza kukireba kubera ko harimwe abambwiye ngo harimwe abambwiye yuko bigeze gufata ikindi kiganiro atari icana bakaza bateramo komantere akazavuga ngo tuzanire Israel rero ntago ndabita abafana n'abakunzi kubera abafana nabo umupira abakunzi kabisa na cyane cyane ukurumva yuko nivyo dubahereza na cyane twifuza kuhereza abakunzi kugira ngo nibagwe mu mporero mu byo batazi na cyane cyane kandi babashe guhumuka na cyane cyane kandi twaratewe iteka tugwa abarundi twakuze tubona tuzi ko Imana iriho rero benshi rero bagaca bagerageza kugira ngo bajye abantu amafaranga muri kwa kwemera kwabo ugasanga bari korakora ibintu biri kubiri n'ivy'Imana ikunda ariko biri mwibanga utaronse umuntu aguhumura ntavyo wobona kubera ko nabifashisha Bible baragusomera no bagusomera bakakuzanira imirongo ya kera Yesu Kristo atarabi igitambo aho wakashaka kubwira ati igitambo gikugwaho n'ikindi baragutanze igitabo muri ubu buryo rero udasoma ijambo ry'Imana cyangwa ubuzi ko bakuye mu isezerano rya kera canke muri shasha bagenda babiyoberamo muri ubwo buryo kera twakuze twumva yuko Bibiliya n'igitabo kiremereye cyane gifise akamaro kanini cyane igitabo cy'agaciro cyane ariko uravye bunye basige bagikinisha cyane Israel baragikinisha nuko bataramenya agaciro kacu ntibaramenya agaciro kacu canke bamenye mu yandi majambo biki gihe turimo isi ntabwo ishaka ngo tuyibwire handitse uko hoya isi ntidushaka ngo abantu bo mu isi tubabwire ngo handitse uko ahubwo ubu ngo abantu biki gihe bashaka babone twebwe ibyo twabaye byo kubera ijambo ry'Imana Yesu ahamagara abigishwa biwe ntiyababwiye ngo genda mwigisha abantu bankurikira ahubwo yababwiye ngo genda mwigisha abantu kuba bamwebwe mu yandi majambo ko uzaba witwara abantu bazahinduka kugira ngo baze bagira iki bakore nk'ibyo nawe ukora ari naho tukiri hano kubera ko bishaka gusa hari ijambo navuze muri kijya gihano duheruka gukora ndavuga ngo tuje tuvuga ubutumwa buhuye nuko dusa none abantu bahita bavuga ngo none ngo ko Samweli ngo yagiye ngo gusiga amavuta ngo Dawidi ngo yamwimikishe kandi ngo wowe katari umwami urabyumva rero aho ngaho ubundi sinavuze ngo kuba twakwigisha ibyo tuzasa nabyo ngo ni icaha sinavuze ko ari icaha ahubwo navuze ngo ishoti mu butumwa twebwe tuvuga bugira ingufu nuko twovuga ubusa nuko twebwe dusa none tubwira abantu ngo bihane bazi ko turi abanyabyaha none tubwira abantu ibintu byiza twe batabitubonako ahubwo nimba muri rusange Imana itari yadusubiza je nkaba nkitegereje ko isubiza nkaba ngiye kwigisha abantu nabo bategereje ko ibasubiza ndabigisha bizere cyane ko sangira ngo Imana ibahereje kandi bahita bavuga babona ko ari fake aho ngaho narisubiza ku kantu kubera ko bakavuze hari benshi aho ngango siko byari bikwiye ngo n'Imana izadutuma ku bantu ngo tureke kubabwira gute
ngo twebwe ngo nuko tutazoba ariko turi iyo urimo kuvuga ibintu urimwo bifasha abantu kubera ko naho utari wabivuga amaso yabo arabibaha bagahita babibona cyane cyane ariko sinavuze yuko abo babagenda ari icaha baba bakoze ahubwo bigira byubaka abantu kurusha kubera ko turi ko turavuga ibisa natwe rero abantu ubu ngubu ntibashaka ngo tugende twigishe ngo tubabwire ngo mwihane mugirike ahubwo isi irashaka ko twihana abantu bagahinduka kubera babonye agakiza kacu katuriho kabisa Kesi urukurumva yuko ni ikintu Israel avuze cy'akamaro cyane akubwira ati burya bize birashika tuze turigisha n'abantu abo bivanye n'uko twebwe dusanzwe tubayeho burya buzima jewe mbayemwe bwa realite ibimbako ndabihe ko abandi nk'inahe sibyo na Israel ariko bamwe barabikora mbwa abandi gusanga abandi ntibabikora Israel benshi n'urugero abatinya no ababikunda kubikora cyane cyane usanga aba pasteur nuko mbwa bajya aba prophète la plupart Prophète benshi abarafise y'Imana yabakwereka mbivuga uko ariko ntibabikora ko ahubwo baje imbere y'ishengero bakiyemera Imana yampaye imodoka none nta mupagani yaguze V8 urimo kwiratiriza vangwari mupagani yagize ibintu bitemeye n'amategeko agura V8 none we ngo Imana yampaye imodoka ahubwo kugira ngo bizaze biba nk'ubuhamya kubera hari umupasiteri aje imbere y'abantu akivuga iminota 10 ataravuga Imana akivuga mba mu nzu nini noga amazi yo hejuru umugore wanje n'umwana afise umudamu mwiza mu nkomera amashi umva nk'ibyo bintu burindwi nja Dubai ufite umudamu mwiza ngo mukoma amashi none nk'ibyo birafasha ikabo bantu urimo kubibwira ahubwo basu utanga ubuhamya uvuge yuko kera wigeze kubaho nabi none ubimana ikugejeje hana guhera hejuru harabaje barushe barashaka kuruhuka none urimo kubabwira ibyo utunze bo babibuze basi banze babwire ko wigeze kubibura noneho nabo bizere bavuga ati wow nanje nzabibona kabisa ariko barimo kuza nko kwiyemera ngirega ngo nimubone nginda ngo mugire ngo ninzoka ngwaye ngo ni imiceri n'amafiriti ngo namagara meza n'umuceri n'amafiriti n'amahambaga none imaze kuvuga iyo jambo imbere y'umuntu yiri ubusa akanaburara yaje gushaka Imana gahita umuvugiraho iryo jambo basi banze mubwira ati narigeze gusonza none urabona ubibanirangabulira ngira wewe bayifuza kwerekana ineza y'Imana ivyi yamukuriye ineza y'Imana igaragarira mu kubanza kavuga utarayibona ukuntu wari umeze nayo kuza ubivuga Imana yankuye hariya iranzana hano nayo kuza utubwira ukuntu umeze ngo unambariye amafaranga menshi tubwira utarayambara menshi wari wambara gute nubari atari sare nkuko reka somera ijambo sindarisobanuraho kubera twatangiye ndasoma ijambo riri turisanga mu gitabo ca mbere ca Yohana ibice 4 ku murongo wa mbere aravuga ngo abo nkunda ntimwemere imwemu zose ariko mugerageze imwemu ko zavuye ku Mana kuko abigira bavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi abigira abavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi rero iyo tutanga ikiganiro hano ntituba turimo kuvuga abavugishwa bavure ahubwo turimo kuvuga bavuze ngo benshi badutse mu isi kandi muri no sinyene tubayemo niko ijambo ryatubwiye ngo benshi badutse mu isi rero abangaba badutse nibo tuvuga amanyanga yabo niyo mpamvu uburebye iki kiganira ni mu badutse acashavura mugabo nivyo uko zababaza urebye ikiganira ni mu badutse acashavura rero nimba ari mwe zose muze muzigerageza je kuba noza nkakubwira ngo wowe se ubwa mbere duhuye ati yego utabwira ati none ko ndeba ari nk'umukobwa ati none ko ndeba umaze kubyara abana babiri babyarira iwanyu ngahita ukoma induru biriya n'umupfumu yo bikubwiye rero maze bazigerageza zose barebe ko zavuye ku Mana benshi baradutse barimo gushakamo nka business barimo gushakamo uburyo ariko bamaze kumenya ijambo ry'Imana bakamenya ukuri kwabyo bayidawe bizogenda bibahindura kubera bamaze ikibazo twebwe abanyafrika benshi impamvu umvanga n'abaprofete baratwiba turabanebwe bo gusoma
mugabo bica bigaruka kuri bya bintu bavuze ati ngo umunyafrika agombye kumutuka canke kumuhisha ikintu ugishira mu nyandiko. Aha nuko kubera ko umuntu uza inyandiko acanga se gusoma uzoreba umuntu aguhaye invitation bituma baza ngo mariage izoba ryari kandi byanditse ko bajya kandi byose igihe mariage izabera biranditse byose ugahita ubaza ngo bizaba ryari. N'ubunebwe rero bwo kugira iki bwo gusoma ariko twari duhuye gusoma ijambo ry'Imana ariko abantu barimo kwirukira ngo buvugishwa ngo ngiye Imana imvugeho Imana ngiramvugaho iki ngo bimeze gute. Buriya Beni nushaka kumenya umuvugishwa n'Imana baramukubwiye kumva nguri yarahanura cyane wowe uzagende mubwire ngo narinje umanurira n'ukuri kw'Imana noneho nahita atangira kuguhanurira uzamenye ko atari Imana kabisa. Imana si televiziyo dukanda ngo turebe ya filime ya seri ngo tugeze kuri iki gice ngo cya kiganiro cya Israel ngo bagisize ko ryari nuko twongere tuje kukireba. Imana hari igihe ivuga canke ikareka ariko iki gihe Prophète upfa kumuha nka 10,000 cyangwa 20,000 sivugishwa ko sha agahita akuvugishwaho rero kubera uba umuhaye ibyo mu nda bija mu nda nawe akuvugishaho ibyo uzoshira mu nda. Imana izaguha inzu izaguha imodoka zo kubaka restaurant kugira stock warunaniwe ariko mu rugo yagiye nanga ari bishasha n'ukuri kw'Imana yego rero naho bibibwa rero baze bareba abadutse nk'uko ijambo rya bitubwiye muri iyi si baje barahari benshi rero abadutse n'usengera aho abadutse bari yumvishe iki kiganiro twakoze acavuga ngo bamvugiye dadi wanje bamuvuze ariko si ubundi nimwumva hano tuvuze mu izina ry'umuntu muzaje kuturega kabisa. kandi cyasubira inyuma rero n'umuprofete tugize kuba dukorana ikiganiro ndamubaza ati none kubera iki none babafata nk'ibimana kubera iki none abantu babashira hejuru ukamenga murabahambaye paraporo y'iyo musenga acambwira ababigira muri ubwo buryo kenshi bari mu manyanga yego uzokora umva yuko yikora kubwiwe adakorera kubw'Imana adatwara abantu ku Mana uwo muntu vraiment azaba ari wa fake azaba ari babandi bagira prophecies za fake nuko mu yandi majambo bazi iminsi mbivuga ishengero ryose ritarimo kwigisha abantu kuja mu ijuru iryo si iry'Imana kabisa. none nabi urafishize narabivuze ndavuga ati sezerano dufise n'iryo yuko azagaruka kutujana ya none mwe muri mwe kuva ku wa mbere umwaka ugashira abantu mubigisha ko bagiye kugirirwa neza Imana iramatabaye mubonye ibi nibyo biri ngo gutuma abantu benshi baraguye babivamwe basigaye bakurikiranira ubutumwa kuri YouTube nibakija mu masengero none ko bazi ngo baje kuruhukira ku ishengero runaka bagasanga nico nyene rero nibyo byateye kubera abamanyanga benshi baje umuririmbyi cyangwa umukristo asigaye akora ikosa pastor agatavangwa ndakurukana mu rushengero rwanje ahita aja mu kindi shengero ngo ndakwirukana mu rushengero rwanda nta rushengero rw'umuntu rubaho n'urwa Kristo rujya rw'umuntu ntimukaze muruyoboka n'ubw'umuntu abandi nabo bakagenda gusengera ahantu runaka baprofise umuntu runaka bakurikiye ngo nuko ari pasteur ngo ujya kari uwo muri leta nzokenera serivisi ndayibona uriya Imana itavuze ntaco yagufasha wanaburara kandi umubona cyane ahubwo reka tuze dushakisha Imana yo niyo ishobora guhindura amateka y'umuntu kabisa. Imana itavuze uruzi uko je hari igihe nigeze kunyuramwo nkabashaka kurya kwera inzara nawe agashonja nkaja ahantu nkasanga birahiye bo bakazabashiramwo filime ngo urareba filime ngo turaje ko mbari nyuma ariko barihereza ibyo kurya neza kuvuga ngo wasonza ariko wagiye uvuga ati Imana ina neza nigeze nasengera uranirinda zigijana igitumbura cijana noneho naco nkaza nkibura nkagenda no nk'ahantu kugira bangaburire ariko ntibabime rero usanga Imana ibitunyuzamo kugira ngo tubanza tuyizere kwanza tumenye ko ariyo ariko biki gihe umuhanuzi asigaye ashaka ngo aguhanurire we Beni aca nashaka kubikwemeza ku nguvu ko bibaye ati vyabaye nuko erega kwizera abantu benshi ntabyo bazisha arico kwizera kwa mbere gukomeye so kwizera kuko ngo bampanuriye ibintu
ahubwo kwizera uri kwa mbere ni ukwizera yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Umaze kubimenya urumva yuko ashoboye ibintu byose. Niyo mpamvu na message baguha ukuyiha message umuntu ngo Imana iragutabaye n'uwo Yesu atamuzi. Araza kubyizera gute? Ntazi Yesu wo ngumwe muvuga ntawazi. Noneho twongereho nta n'uwo yemera. None namubwira ngo Imana iragutabaye. Utaramwigisha uhumutabaye uwo ngo amumenye. Ahubwo ubanza ukamwigisha uwo gutabara uwo ari we. Yamara kumumenya bizamufasha kwizera. Ariko ubu dusigaye tubona umupagani ngo nawe ugiye gukorerwa ibi kuri kw'Imana, ariko agashyiramo imbaraga ngo nutabyizera ntibizaba. Ajya n'amanyanga ibintu byose we wize ko Kristo ari nk'umwami n'umukiza. Nushaka wizere cyangwa ureke ibyo ngibyo bizasohora. Yego kabisa. Tuko turumva neza na neza Israel ariko aragerageza kutugirira rappel ibi kiganiro duheruka gukora, igerageza kwibutsa abantu. Ariko uno munsi jana cyane cyane hari ikintu nashaka ko udufasha, na cyane cyane udufashe na gose Israel. Urabona ubu unye ari ama divorce menshi yabayeho. Twarakivuze mu kiganiro giheruka navuga ati reka turaza kutuzokigaruka ko neza tucinjiremwo neza natuza kuyagwa ko munya munini, ariko tugerageze abantu bagerageze gutahura bamenye ukuri kwavyo. Urabona uno mwaka uheze igihugu cyacu nuvuga leta iruha gutangaza ivuga yuko harabonetse ibitigiri byinshi cyane by'abahukanye urumva mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Kandi noneho twongeho banasenga urumva wowe wese yajya gusinya ngira bace bagenda bakamusengera. Ariko ku rundi ruhande muri abo bose ngira ntihabuzemo na babiri cyangwa batatu byo byaratemwe n'abo bantu ba fake. Reka tubifate gutyo kuko ni benshi tumaze kubibona biba. Mbese byo byaravuye muri abo badutse tubivuye gute? Tubivuge muri iyo nzira nyine bivuzemwo. Ugasanga umuntu ngo ni daddy, ngo ni Prophète kanaka atwara urushengero kanaka, uragiye kumuhanuza nka daddy cyangwa arababonye mwinje mu rushengero rwiwe avuga ati burya mwebwe wowe ujya mukobwa wowe ujya muhungu wewe ujya mukobwa si wiwawe. Cyangwa akabwira ujya mukobwa mugendana ujya si w'Imana yaguhamagariwe siwe. Rero ugasanga ubana n'umugabo wawe imyaka ingahe, ugasanga mugiye gutangura kuza murasengera muri urushengero rwiwe, kazamba atangwe kubabwira ati ujya mugabo wawe burya nawe mwabanye ujya si w'Imana yari yaraguteguriye. Tuzabimenya gute rero? Tuzabitandukanya gute Israel? Ibyo rero waruvuze manza vuge ku ma divorce harayaba mu buryo bw'ubuvugishwa cyangwa se ugasanga divorce yabaye kubera kutabana neza mu rugo, kandi ugasanga ntibabanye neza mu rugo byavuye kuri Prophète. Ariho abamama bamudukurikiye, reka ijambo ry'Imana ngo muze mwubaha abagabo banyu. Ntago ndashaka ariko ijambo ry'Imana ndabizi mwubaha abagabo banyu. None ubu ngubu abamama badukurikiye barimo kubaha ba daddy kurusha abagabo babo. Ese wowe wa mumama udukurikiye urafise imyaka 30 40 akana k'imyaka 20 ugahamagaye daddy wakubasha nyamara umugabo wawe urimo kumuhamagara mu izina wagira ngo n'umukozi wo muzu bisanzwe wazahamagara mu mazina. Nasomye ijambo rivuga ngo Sara ngo kuva yaba ngo ntigeze ahamagara umugabo we mu izina, ariko ubuzabumva ngo Fisto none ahamagaye iki? Ari umugabo we akaza arekura mu izina akari muhamagara. Rero hari biba byaranyuze mu Prophète, ari ugasanga umugabo wiwe inshobero yagahaye umugabo yagihaye Prophète amwubaha nk'Imana. Prophète aramamagaye akabwira umugabo ati none wowe wari wagiye ko wagiye utambwiye ngo umuntu ari kumwe na daddy, ari kumwe na kandi imyaka 20-30 ugasanga ikintu ucimbi ngo ni daddy wanje. Hari ijambo asomye muri bari vuga ngo ntihazagira umuntu wo mwisi ngo mwitwa papa. Birimo mwisi ntihazagira uwo muza mubyita ngo kireka ngo iso wo mwijuru. Yego nibyo abatubyaye turabibita wenda kububaha n'ababyita banashaka si icaha bakora, ikabanga babikabirije ngo daddy arampamagaye. Noneho ugasanga mu rugo amahoro arabuze, cyangwa abandi akabanurira ngo we ngo umugore wawe ngo mubana ngo ntabwo ngari wo ngo Imana yaguhaye. Urumva ni ukuvuga ngo aho ngaho arasenya urugo. Noneho umugore akaja gusengera ahantu bakamubwira ati umugabo wawe si we wawe, agataha azayi. Hari ukuntu abadamu rero iyo barakaye baza bahagarara, burya nubona umudamu ahagaze yifashe nk'igikombe, hari ukuntu baza bifata nk'igikombe
uzavuga ati karabaye yananiranye ahagaze nk'uko uri umugabo uri imbere yiwe akakifata nk'igikombe uvuga ati kabaye akaza yifata nka kurya kubera ibintu ngo Prophète yamubwiye ngo yamubwiye ngo nguriya mugabo suwo murabanye murubakanye hari nabo bashatse mu mafuti mwarabyaye n'abana wa mudamu nimba umugabo wawe ubona ari wafite amakosa egera Imana niyo yonyine yo kumuhindura abandi nabo bakazavuga ngo sengera ngo umugabo wanje ngo numupagani ngari kaguma ngafashe nabi reka mbwira inama aba badamu niba ufise umugabo wawe akaba ari umupagani agukubise si gitangaza ahubwo igitangaza kubera ko atagukubita kandi ari umupagani ni kuri kw'Imana none amategeko amubuza kugukubita ntayazi ntabyazi noneho wagiye kuvuga ngo yagukubise agukubise nta gitangaza kirimo urumva ntabyazi ibyo yakagombye gukora ahubwo atagukubise nico gitangaza rero hariho n'abandi rero bahuye n'ico kibazo wenda kugira tuhita tukivaho noneho bakaza babahanurira je nkakunda umukobwa namukunda wo muri eglise kanyanka noneho yanyanka nkahita negera dadi nkahita mvuga dadi je ndafite 50,000 ndabise ka envelope nari nkuzani kamashimwe warukanzaniye atari ko ndashaka ikintu uzafasha je nakunze umukobwa runaka aririmba none yaranyanze none nzamushaka tuzobana gute agahita avuga ngo bureka ngo kuwa Mungu nzobiherako kandi nani baja kure abari hafi gene ahita avugira ati kuwa Mungu nico kintu nzoherako nta n'ikindi nzokora nzohera kuri ibyo ati nzohaguruka mpita mvuga ngo ndamuhagurutse mu izina ati ejo mwaba mwarabonanye ejo ati yego ati ndaza kumuhagurutsa mpita mubwira ati ngo umusore ati ndabona Imana inyeretse umusore yakujeho amaze iminsi akugenda ati n'ejo yarakurondeye umuhakanya gato ati none niwe Imana mbona muzobana ati kirite nirangira uza kugenda umushakishe uvugane niwe Imana inyeretse abwira nyamukobwa ngo nakavuga tuzi yuko nari ndangaye ku mugabo ukagenda umubwira kumbe woni nubwo yazanye 50,000 umupagani waho watari akugejeje mu rugo atangiye kuzazana niba atanywa inzoga niba warakijijwe kugira ngo ntuzinywe gatangira kuzisoma ari byo murambwira abakristo benshi babigenderamo kutamenya ubundi hariho n'abapasiteri baza bagira iki bagendera muri ibyo bibi byose kandi ngo barasizwe noneho amafuti yabo tuyabuza acavuga ngo nimuhangara Imana abadahangara iyo Mana batahangara si baca batera ubwoba ngo nimuhangara Imana irakwica Imana kera yabaye ingome bigeze he Imana ukuntu yica kera sha ntavyo bazi ukuntu yahari umujinya w'Imana uraca ingurya ngizucira mu gakopo nko mu gakombe gatuye gusa ntabwo iragera kugira ubujija batari ntiharagera ntibazi byabaye kuri Sodoma na Gomora ijambo rivuga ngo murabikora nk'abihorera umukagira ngo mwanye namwe ariko ngo hari igihe kimwe ngo nzabishaka umuko bikurikirana ariko benshi babikora mu kutamenya bakagendera muri ibyo rero wenda tugira inama bubakanye nihaze ubuvugisho bukubwira ko uwo mugabo atari uwawe uzazo mu Prophète ati none iyo Mana igutumye ku mugabo wanje twubakanye kitagutumye tugikundana nukuri kw'Imana kitagutumye tukimugaragaje basi ntidukore ama mariage none mariage yarabaye ngo si uwanje tugatandukana dukora divorce rero uzaba umunanije none Imana wowe ukora mariage ntiyari ihari ntiyari kugutumaho ariko bahingire mariage ubaye cyose byabaye ngo ntabwo ari wowe kabisa n'abavyeyi mwarabahaye umwanya baraza baranahezagira mwebwe nimba igihugu kirabashira mu mategeko wa mudamu we nimba umugabo wawe ubona hari ukuntu yitwa komeza wegera Imana cyane kubera ko hari ijambo nkunda kuvuga ngo twese hano mu isi turi ku ishuri utigishijwe n'abantu n'abavyeyi utigishwa n'isi ya rero hari igihe usanga isomo wowe wa mudamu uziga Imana yaribitse mu mugabo wawe nukuri kw'Imana hamwe mwige nuko na cyane cyane kurumva yuko Israel agerageze kudusigura cyane cyane kuri abo bantu bashakanye n'abasanzwe babana mu rugo bose noneho n'abantuza abasore n'abakobwa bakundana musenga
nimukaze mugenda ngo mubaze Prophète ngo urabona uri ari uwanje none ko mukunda nawe akagukunda Prophète araza kubivuga hiki umutima wose ni wawumva none umutima erega hari ibintu bizabinera umujinya umukobwa akazavuga ngo Imana ngo ntaciramu ngo Imana ngo ntaciramu iramumbwira uriya musore none gasha ubu ko Imana izibahereza ibyo kurya izina bibatekera vreba bundabira none nimba wamushima umutima wawe ukamukunda ubwo hari ibyateye abapasiteri basigaye baba mu mashengero leta babwira abantu ngo mukore ubukwe vuba ngo ubundi ngo gukundana ngo bitwara amezi 6 ngo yarengeje n'ibibi yanditse muri Bibiliya yuko mu rukundo ari ugw'amezi 6 none sinzi umuvyeyi yari umupasiteri yababwiye ati none mwe ntimufise abagore banyu bariya mureke babanze biganeho bamenyana ariko bikiga usanga ngo hewe barimo guhenda udusore wamusanga kukurike niba usenga wowe wanyu baragutunze none ugiye kuzana umwana w'abandi yari yiriri iwabo ugiye kumushira mu kazu aho ngaho Imana ihezagira babiri uzaza unamenya ko mwapfa muri babiri mwishwe n'inzara nukuri kw'Imana wibanze urebe mwitonde hari abo babwira ngo Imana gutarazana umugore ngo ntabukira uzagiye ngo wewe ngo utazanye umugore ngo ntabukira uzagiye ngo Imana ngo ihezagira babiri none ngo ari babiri nzambona bafise ubuzima bubikundusha je ntaramubona niyo mpamvu siki atararongora gushaka ni byiza ni ariko tuze twitonda tuze twitonda bizadufasha umafiyasi we mube mumenyana ariko mwashakanye mu mezi 6 usanze fiyasi wawe wazanye adakunda yuko wakwitaba telefone muri kumwe nukuri kw'Imana none urabikora uramusitaje ariko bisaba igihe mumara mugende mwigana abimenyere amenye wewe akumenye mumenyane beshi ro bagenda babikora uko utamenya ariko igihe turimo mureke iyi Mana twakurikiye tubone kari Imana nyine canga se niba ari ugushaka umuntu ibaze beni ryandahiro barahira yandahiro ni yombi tuzosangira kabisi nagahiye ngo muzobana mu bihe byiza na bibi rero hariho n'ibindi ro biza hariho n'ibindi biza mutasezeranye none ko ari kuza n'umugore wawe wamuzanye akaza bumusazi nk'umusazi nk'umurakari burundu none uzasubira uvuge ngo naribeshe niyo mpamvu wenda tubivaho abantu mwashatse nabi ore sana wallahi nihangane cyane ariko abatarashakana tuze twitonda tumenye ibintu byose bizadufasha cyane kabisa kandi n'ababirimo nabo nyene barabe ni bahendwe bahumuke bamenye ni baje muri iyo nzira bamenye yuko umuhanuzi wa mbere turibuka nuko no mu bukwe barahunze no gutanga impanuro babibutsa ati umuhanuzi wa mbere ahanura urugo n'Imana cyane ja ku mavi usenge mu gihe umugabo wawe yakugoye si pasteri si Prophète si pare si marene nibyo none hari akandi kantu je hari ibintu byinshi maze kubona mu bukwe bw'abakizwa je ntibizobamwe nyabiri ibyagutereye hari ukuntu beni umuntu yicaye hajya bakavuga ngo twari tuje ngo kuraba inka je nzabwira ndivuga ko ari umukobwa waba inka ziba mu isoko nukuri pe urumva kajya kantu nako kubesha ngo canke ngo ubukwe ubeje kububura ubwo mwanya ngo bujya hirya yejo dote ciba kuri uwo mwanya ngo hirya yejo ngo bujya ngo twari tuje ngo kuraba iki ariko ntago ari uko byari bikwiye ngo tuvugisha ukuri kajya kantu kubera tuba dusanzwe dusenga satani yo kadugirako tuzi ngo ni ibintu byo gukina agahita akadugirako agahita akazamukirako akaba ipfundo ryo kugira ngo urugo rwanyu azoguma rugwanya batera buri gihe bimworohera kuyinjira kubera iki none atamvuga ati yo kubera satani ni nk'inkisi ni umuntu ni wazirana ibirego ku Mana agenda akayereka ati mwabonye tuwabonye wa wundi wari wizeye ibyo yakoze senga nabo babesha ibintu nk'ibi n'abantu uko nazavango niyo mico nta muco wo kubesha kumwisubaho nta numwe ntawo wo kubesha ibintu ntawo je nzabwira ati mwe muvuge yuko ari umukobwa dushaka uyu umusinga ngo twashimye inka abakongo bari bavuga ngo baje kurondera umuriro ibaze urakuja kutafuta moto none dusenga mwe muri sige ruko ratinya umuriro azoca yiruka tuvugisha ukuri mu bintu byose nkuko twamenye ijambo ry'Imana kabisa gese ko muri mu gusozera arakarusha ko tuyaga ko gato Israel
ni kenshi dukunda kuza kujya ku kibuga c'indege iyo haje nk'aba Prophète cyangwa nyene bakunze kwita ngo ni ba daddy ariko b'abanyamahanga turakunze kubona abantu benshi cyane baje kubakira usanga baje bambaye couleur du jour couleur imwe ibara rimwe baje bambaye ibara rimwe baje kwakira daddy kandi avuye hanze ego rero aha hantu abantu muze mu byitondera ku mupfumu iyo abantu benshi bajaye azatumanya inkoko y'ibara rimwe ihene y'ibara rimwe urabyumva byose bikaba ibara rimwe none mwe muje kwakira aba Prophète mwambaye ibintu bisa kandi Prophète yabibabwiye muzarebe neza ko atari ibara rimwe bamutumye murabyumva bazaza bareba neza ko batabatumye ikintu c'ibara rimwe kugira ngo babatangeho ibitambo abantu baze bahabera amaso cyane kuja kwakira umuntu mugiye mwambaye bidasasa se mwamwakira kugira ngo babikabirize ngo mwese muze kwambara ibisi nta icoco sindagitindaho nabivuze ku mupfumu hose abapfumu benshi bazatuma ikintu c'ibara rimwe kabisa mva naho bitandukanye n'ivyo ku mupfumu rero ntaho bitandukanye ariko hari n'ababyigana atari byo ariko ababikora muze mubibera mu maso muzoze mwarabisengera ikindi gitangaje hari ibiteramo byinshi bikunze kuba canke ibikorane by'abavuga butumwa ariko ugasanga habonetsemwe abantu bitavye Imana kandi tuba tuzi neza yuko mu vy'Imana tuba tugiye kwakira ijambo ry'Imana ntituba tugiye kwiyahura ntituba canke tuba tugiye gupfa ariko bakadusigura neza ngo n'ubwinshi bw'abantu bari bagiye kumviriza ijambo ry'uwo mu Prophète cyangwa mu daddy niyo mpamvu habaye abapfuye habayemo n'abakomereka abenshi bakiyumvira ko vyo bari bitambo abandi bakavuga bati ngo ni vyabaye nk'isanganya hari igihe usanga byabaye ari nk'isanganya kuko none ngiye biba ari nk'ibitambo ese mwebwe mwapfiriye iyo ngiyo mwari mugiye kumva buya ntimwari mukurikiye ubuvugishwa n'umuntu gupfira ku mupfumu sigitangaza ariko gupfiriye imbere y'Imana nibo barimo kubigisha ijambo ryari tubwira ngo kubaho ni Kristo ngo no gupfa ngo ni inyungu ngo ku mukristo wese yizeye kabisa kese kumbe uwo yatawe ariko ndikira ikibazo ca nyuma cyo dusozera ikiganiro cacu kubera iki twese dusenga ariko tutishugwa kubera iki benshi baja ku misozi abenshi bagasanga bamwe bishyuwe abandi ntibishyuwe kubera iki biva kuki kandi twese twagiye kurondera Imana imwe yego ubundi Paulo hari ijambo yavuze reka ndirebe mwo muri Bible sibyo Paulo hari ijambo yavuze ryiza turareba mu gitabo abasenga bagasubizwa n'abasenga ntibasubizwe kandi twese tujya mu misozi kugira ngo dukoreshe umwanya Paulo hari ijambo yavuze aravuga ngo nkiri umwana unatekereza nk'umwana akiri umwana unatekereza nk'umwana ngo ariko maze gukura nzanekereza nyine nk'abantu bakuze burya ku Mana hari umuntu ashobora kuba pasteur ariko Imana yakari bikabona ntakana mu isi y'imwemu karacara akana nikaramye iby'ijambo ry'Imana none umwana arimo kwiga kuvuga papa yobwira Imana ngo mpimodoka ikayimuha biragoye yobwira Imana ngo mpinzi ikayimuha biragoye akana nibibaho none imodoka ko yikoresha kaka nahari yabahonyora ku muriro no kuri vora niko hashikira na cyane cyane Imana irabireba ati none tutwana ko turimo turasaba ibintu ndabiduhera iki reka babanze bakure niyo mpamvu udukurikiye uyu mwaka reka ubanze ukure mu ijambo ry'Imana canke uvuga ati Mana ndashaka kunkuza iyo ubundi ukiri umwana uri wo guhabwa amata umaze gukura gufa ari ukuntu baza barimena waramaze gukura rero hari gihe Imana yanka kubasubiza kubera ko batarakura hari nawe yanga gusubiza kubera ko bagize igihe cyo gusubizwa kitaragera canke basenze nabi canke barimo gusenga nabi nkuko ijambo ry'Imana ritubwira noneho abagitegereje wenda reka mbahumurize na wasenze barasubizwa nimukagendere ku bandi bantu hejuru cyane ngo basubijwe ngo mwasubijwe ngo nuko mwasenze cyane burya Beni uzoje kwa muganga urabe hari ukuntu kwa muganga batonda ariko bazana umuntu arembye ntatonde agahita bamwakira bamwita make bagahita bamwakira burya no ku Mana nuko nuko je nakiriwe mbere yaho aho gati Israel wari urembye kabisa wari umerewe nabi
rero tuzaba turi mu rushengero kanaka sige tukabona arakize ati umuntu vrema yarageze ko agishimo cyari kimurindiri jewe n'urugero je ndambara nabona agapantaro n'agashati ko kwambara none undi nta nabyo agira aratira uriya riri Imana igahita imusubiza nkavuga turi yandushije gusenga ahubwo yararembye kundusha yararembye cyane yararembye kundusha Imana iravuga ngo reka mbanze mutabare urugero umukobwa yari gihaza muri worship team kuririmba noneho yaje gukizwa tageta ari umugabo noneho umukobwa agasigara aririmba neza noneho muri uko kuririmba neza Imana irazi uko nitinda ko umugabo azohita bivamo Imana igahita ivuga ati uyu mukobwa ijwi giyiwe ndarikunda rirakenewe muri runo rushengero reka ndamuha umugabo kugira ngo arigume hano noneho akagira ngo abantu bakagira ngo nuko yasenze cyane kandi hari abatangiranye n'urushengero baririmba bagisengera umugabo ariko Imana irabarika avuga ati abangaba ntaco barakomeye reka mbe mbihoreye banze ndebu yaje arembye amerewe nabi rero ni muri iyo nzira akeneye urgence nibyo rero nuko nguko ariko twese turasenga tukaja mu misozi bamwe baraja mu misozi bamwe babikora nk'uburyarya canke nko kwibonekera gusanga twagiye mu misozi ko turifotora ibaze hajya nubu zikigera ibaze wagira urimo gushaka Imana ngigutabara none wese ufata n'amafoto wereke n'abantu bose yuko ushaka ubutabazi buvuye ku Mana cyangwa ubereke ko wagiye gusenga ibi bintu murimo ntago ari byo byari bikwiye ugiye gusenga ni ibanga ry'umuntu woja mu cyumba ugasenga Imana ukayisaba sinsenga kugira ngo Israel abimenye ko nasenze senga Imana kugira ngo imenye ko nayubashe kandi ko nayisenze rero abantu iki gihe barimo gusenga nabi barimo gusenga bagashaka ngo Imana ibumve ariko iyo urimo gusenga ukiranutse ukivuga ijambo rya mbere Imana ihita ikumva ahubwo wowe dukurikiye usenga kugeza igihe wumvisha Imana wowe kabisa ariko ugitangira gusenga Imana ikumva ke ati umuntu vrema arankeneye wowe rero usenga kugeza igihe wumviye Imana hariho byateye ugasanga mu rushengero Pasteur yavuze ngo senga mu ndimi ngo senga mu ndimi ngo vuga mu ndimi ariko igitangaza bakavuga ikilatino n'igitaliyano senga umuntu indimi zirizana sine mu mutegeka hariho nabo byateye basigaye ngo baririmba bakarimba indirimbo ngo mu ndimi muze mwumva izo ndirimbo niba ari Prophète wanyu yayizanye ukarondera lyrics ukayibura muze mubanza mushishoze hari igihe uzosanga indimi z'abadayimoni ibavuganya tuzozo turirimbira mu rurimi rwacu nukuri kw'Imana kana rurimi ngo abadayimoni ntiwakumva nkuba kaza murimba murimo kuririmba mu ndimi mwibona kumbe murimo kuririmba indimi z'abadayimoni bamubwiye ati ubu tugomba kuturirimbira mwese shengiro murade baguye ibirimi ngo burimo muraririmba ko muraririmbira abadayimoni uko munezereza amadayimoni nibyo mwaririmbye mu rurimi muzi erega kuvuga mu ndimi birizana ushobora kuba watangiye gusenga bikizana urugero mu mpano Imana yampaye ushobora kuba mfise mu mpano yo gusobanura indimi none nigeze naje ku musozi gusenga umukobwa yari yaje ku musozi arimo gusaba umugabo yarimo gusaba umugabo nivyo byari byamuzamukanye umusozi ariko numva arimo gusenga mu ndimi muri urwo rurimi avuze numva arimo gusenga ngo Mana ndindira umugabo wanje n'aba bana urabyumva gukomeza undindira urugo kumbe arimo kubisenga mu ndimi ubusobanuro bwabyo nubwo kubera ibyo atazi besho ngo arimo gusenga mu ndimi hari n'abavuga ngo ubu ngubu byarateye baranazigisha indimi barazibigisha byo gusenga mu ndimi bakanazibigisha kuzivuga hariho usanga buzuye indimi bakazavuga ngo ntitugwara ngo ntidukena ariko bashira akanya ngo nabuza ya bisi ubukene ijambo ry'Imana ritubwira nubwo mu mwuka niba ijambo ritubwira ngo uhoraho niwe mwungeri wanje sinzokena ariko bo bahita baja mu mubiri ngo ntibagwara none ijambo ry'Imana ko ryavuze ngo uyu mubiri ugwara ngo numara kubora ngo nzareba Imana yanje ngo nambaye uwundi mubiri nukuri uyu uragwara rero kubugwara tubigenderemo n'ibyaza tubigenderemo ariko umuntu aratungwa n'indimi ngo je sinkena singwara ngo ntabwo nzaba umurizo nzaba umutwe erega kuba umurizo so kuwumera ahubwo no kuba mu buzima udashaka ntabwo uza ngo umere ugenda ahubwo ubuzima bwose bamwe udashaka kera wabaye umurizo ntiwabaye umutwe kabisa
Kesho kuza step ya kuri gatanu indwi twoyaga byinshi na Israel ariko turacamukeneye aracafise igikorwa kinini cyane nga kuri step media kuri gatanu indwi kino kiganiro kigira nka gatatu twara icambere twayikoranye kumwe na mugenzi we icambere ari wenyene kini cambere kigira kabiri ariko zo bari kigira kabiri kigiye kuri YouTube ariko ico ndabemereye yuko buri vendredi muzaramuhabwa novuga conseil na cyane kugira ngo adumure kuko ni besh cyane basigaye bahenda abantu Israel bakabatwara mu nzira zitarizo bababwira ngo ni ba dadi bababwira ngo naba Prophète bababwira yuko udatanze ibiko sanga bamwe kugira ngo abonane na Prophète makatanga amafaranga menga ni kwa muganga kandi jambo gihe tubwira ngo twaherewe ubuntu kabisa tutangira ubundi hariya nabo twahajya iryo jambo twavuze ngo abantu bakira abana n'umuririmbyi akira umwana mutumiye mubanza guciriranwa amafaranga umuha ngo nagusengeye ngo ifuku mpici 10 rero nibyo ntabwo ari kugurisha si kugurana abantu benshi turi mu ingurane nizo turimo gutanga kugira ngo ngusengere urakora iki erega umva wa muntu udukurikiye ujya umuntu agiye kugusengera si wagiye kubikora yaba yarashoboye kubikora ico kinagusabye aba yagisabye Imana ikakimuha kabisa ariko kubera ko nawe kandi noneho tuza tureka abantu wenda mugiye kuza mudukurikira muzamenye yuko ikiranga umupfumu wese kubera ko ibintu agiye gukora atabyizeye kubera ibyo bintu umupfumu agiye gukora atabyizeye umwishura mbere wa fake abapfumu bose babishura mbere nta mufuma kugira ngo reka nze nkuvura ngo uzamemba wakiza no ahubwo arakubwira ati wowe uraza niyo mpamvu aba Prophète ba fake baza bakwishuza mbere kubera ko ibyo bintu bakubwiye ntibabyizeye ati genda ubazuriye hari ntibabyizeye wowe bakaca bitwaza ijambo rivuga bati ngo ni wahezagirwa nuze kwibwa gutanga ikicu Rega guhezagirwa guhezagirwa nkagaruka nkashima uburenganzira bwanjye kabisa no kuvuga ati ibintu Imana yankoreye mbona n'ubundi nari kubyikorera impamvu yo kuja gushima ariko bana guhita umpanga igihe mba nakoshereje Imana iyo tuzahangana nayo rero abantu mwese mujana amafaranga kwa Prophète mumenye yuko ikimenyetso cyose cyo kumupfumu umuri hambere y'igihe kabisa ico nico kimenyetso cya mbere bazo kwanza kutwitwaza umuri hambere no Prophète uramuri hambere kugira mu mubone muvugane ibyo binagiye kubigukorera audience ibaze ubundi abantu hari ibintu bagize bitari byo bakavuga ngo rega ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo abo kubahwa ngo tububahe bundi ijambo ry'Imana natubwira ngo twebwe tuba abakozi wiyaje mparanira kuba umukozi w'abandi kuruta uko bo bonkorera abo turuta dukwiye kuba abakozi babo iyo ushaka wowe gukomera ukorera abandi cyane ariko biki gihe twafashe ibyo kuba bakuru mu bwami bw'Imana bitatu bizana nk'yabo mwisi n'itegeko abakuru tugomba kubakorera sibyo umukuru agomba kugira abantu bamucungera sibyo mwisi agomba kugira abantu bamucungera none twabizanye no mu rushengero naho ngo umunyarushengero ngo n'umukuru ngo nawe baramucungera nawe n'umwubahwa yego rero tuzatumenya gutandukanya akagira bodyguard nuko tuzatumenya gutandukanya iby'ubwami bw'Imana n'iby'ubwami bwo mwisi biratandukanye tutandukanye vya Kaisare n'ivy'Imana nuko bereka iby'ubwami bwo mwisi biremerewe umuntu mukuru kuba yagira iki kuba mwamukorera mwebwe muri hasi yiwe ariko ku Mana umukuru ku Mana niyo mpamvu Yesu yaduhaye urugero rwiza akicisha bugufi igihe kimwe aravuga atagiye kwiyoza ibirenge by'abigishwa abakarabye ibirenge ari umwana w'Imana w'ikinege ibirenge ikimenyetso cyo kwicisha bugufi ariko ubu mukuru hano mu ba Prophète ngarashaka bamuterure hejuru bamuterure hariho n'ababa bashaka baze bamukorere ibaze bamutekere ngo je ndubashwe nubashwe kugira ngo ugendere kuba Kristo bawe ahubwo wubashwe kugira ngo nawe ububahe ubereke urugero rwiza none umuntu asigara ngo rishengero yahura n'umuntu akamubaza ngo kari ubwa mbere nkubonye uruwahe kandi uri wasengeye umwaka ariko Israel dusubira inyuma gatoya kuri ico kirugere kumbure Dawor Begera gava kibakirekire gatoya ni ukuvuga ngo kwicisha bugufi ariko kurundi ruhande turatubona abandi ku ma Facebook bicisha bugufi bakoza n'abakobwa bari gusa abakoze abakobwa bari gusa oya siko kwicisha bugufi ahubwo none kumwoza bakaraboza bari mu mabase ya video nayo babonye narakabonye ku gafoto
kumwanza ari gusa kwicisha bugufi abo bariya ni baba Prophète nkajyana mu twasomye binzaduka bateye babandi bazaza umukobwa akamubesha ngo Imana yambwiye ngo umunwa ku munwa ngo byose ngo tubihuze akandi akuzanira n'icanditswe rero ni kuri kw'Imana akabikuzanira ngo ko byagenze umukobwa nawe ikigori gidisi atazi no gusoma ijambo akumva karibyo ngo nihabona umugabo ngo niho bigendo mureke tube mu ijambo ry'Imana mureke dukunde gusoma ijambo twegera Imana cyane turimo kwegera aba Prophète mw'abantu mwe mudukurikiye reka muze muvuga aya manyanga yabo kugira ngo bagabanye igitigiri cyo gukomeza bababera bahenda igitigiri cy'abantu benshi bababesha abantu ntibagiye babibona aho aba Prophète hari amazina y'umuntu ku isahari bakamuvuga bagaca bapfukama bamuvuze agacapfukama bavuze izina ry'uwo muntu bagaca bapfukama ariko bavuga Yesu bakaguma bahagaze burya mwe ntimwumva yuko mwakurikiye abantu basenga ibigirwamana muzi ngo ni Imana Beni wayi naja kuri podium nkavuga Beni nkahita apfukama Imana nkaguma mpagaze yatari kabisa kweli Wunda gasenga ngo mwizina ngo rya runaka akavuga izina ryo Prophète ngo ndasenga ngo mwizina rya runaka na runaka na runaka ayo ma video se uretse abantu bigirisha ntimwayabonye kuri Facebook Erega baraduteye irani Yesu mu Prophète muzima agasenga mu mazina y'abandi ba Prophète izina ry'Imana ntarivugemo namwe mukaje bamuzuye amaso ngo mukurikiye Imana mwe nimumva yuko we hari ibindi akurikiye bitandukanye n'Imana abandi nabo ku mashengero bakamanika ibifoto byabo bakamanika ifoto y'aba Prophète yabo wowe Beni ugashinga ishengero ugacumanikamo ifoto yawe mwe nimumva yuko iyo iriya foto mukurikiye imanitse hariya yuko muje gusenga uriya muntu why ifoto ahubwo abantu bakwiye no gufungwa abantu bigira ibimana ifoto ya gute mu itorero ry'Imana umanitse mu ifoto yawe nubwo n'ibintu abantu barimwo batazi turacafise urugamba kabisa ngo ni adresse ngo kugira ngo bize gukunda ngo nibyo byateye ngo rimikashi nibya bindi byateye igumi cyajya munsi ngo rimikashi ngo mobile money pesa n'ibiki n'ibindi urangije gukora urimo guhembesha kuri radio waheza kuvuga ubutumwa ngo rimikashi yanje ni none urashaka baguhembe wakoze Nukuri kw'Imana ni hatari sana Beni reka turangirize kuri aka kantu nabo bantu basenga mu bimenye twese ko dusenga ngo turaba ambassadeur b'ijoro nabo barabizi umu ambassadeur w'igihugu cyose yashaka we umu ambassadeur wo muri Amerika ari hano mu Burundi ntahembwa n'abarundi ahembwa n'igihugu ciwe ahembwa n'igihugu cyamurungitse none twebwe twarungitswe n'ijuru turashaka guhembesha hano mu isi nukuri kw'Imana yataye urumva nico kosa dukora umu ambassadeur arindira igihugu camutumye ariko kimuhemba akaba arico kimwihembera noneho twebwe harimo rero abaciye baza bakita aba ambassadeur atari bo bafeye ariko umu ambassadeur wese arazi kazahembwa n'igihugu ciwe cyamurungitse none ushobora kuziyo nkavuga ngo umu ambassadeur nkaza niba abantu mwibanga ariko muri leta ntazwi niba abantu mwibanga tuje ndaza kugufasha baza kubona visa bikoroheye kugira ngo nibe ariko sinzwi muri leta umu ambassadeur wese kizamuranga ahembwa n'igihugu nawe arabizi kandi byose bica mu buryo bwiza kandi baboneka ku mugaragaro nimba ari ijuru ryadutuma Beni ndamuhanuriye erega hari ubuhanuzi abantu bumva butabereye Beni nk'ubu umugore nkamuhanura ngo wowe ngo ndabona ukunda kuvunika umugongo ni uwuhe mugore ku isi atazavunika umugongo bose bararuha umugongo mu badukurikira bandike muri commentaire tuje kuva nabaho nta mugongo ndumva ngo horumene ku mutwe handika muri commentaire umuntu ataramene ku mutwe ngo cagihe wagwara malaria nida taragwara malaria wandike muri commentaire tije kuva naba sindamene ku mutwe ngo ndabona ngo warigeze kurota nabi utararota nabi nabyandike nawe ndabyandike ga hama mugakomera ngo nukuri dati ngo nibyo ngo Imana irakunye ngira bikweretse ngo wowe uri wa vrai ngira bikweretse ngo nibyo ngo bizabishika ndakubwira ngo kandi dadi koko erega jana mu Prophète yigeze kumanurira arambwira Imana inyeretse ngo hari ifoto ngoherereje umukobwa ngo wambaye ipantaro yirabura ngo ni shati ariko iyo pantaro ngo sinuko ndayikwega neza ngo nibitirabura ngo harukundi kuntisa Beni nuhe musore atarohereza ifoto umukobwa nta musore nimwe atarohereza umukobwa ifoto rero ngo ngiriya foto rero ngo yayijanye muri Kongo ndabubwira atahubwo ngiye kumurungikira n'iyindi azijana izibiri
niyo mpamvu bakwanga urabapinga kabisa. Israel kumbe twoyaga byinshi nitwoheza reka kumbe abantu tubabikire kuri episode ikurikira canke ikiganiro gikurikira mwana cyane muri ibintu byo guhanura abantu cyane kubyerekeye muri inzira y'abadadi benshi bakunze kuyicishamo kugira bayigemo amafaranga menshi kandi usanga kenshi umuntu abadadi mu mezi 2 mezi 3 ugasanga afise inzu ye abaza abantu ha bien afise inzu nziza afise umugore mwiza afise ubuzima bwiza ariko ugasanga mu pasteur vraiment akorera Imana mukuri ugasanga afite ubuzima bwiwe ni burasanzwe ibyo no gusa birasanzwe tu ibyo birasanzwe ariko hari umupasteur abakora agakorera Imana akagira nakazi wakabaho neza bivana kwa kundi nyene Imana ihezagira gutandukanye ariko mu bisanzwe uravye la plupart benshi badadi bafite ubuzima bwiza gusumvya n'abapasteur nivyo bareke dukurikira Imana iki gihe beni byarateye ukazasanga umuntu urimo gukurikira abantu runaka ngo nibo bakize wenda tuzabivuga mu kindi kiganiro kabisa yeskumbere Israel ndagushimire cyane sha murakoze n'abari badukurikiye barakoze cyane twabasezeranyije ko buri vendredi buri wa gatanu azahaje ikiganiro content ya Israel aduhanura cyane kuri ivyo bintu ariko bikindi kintu nashimye mu commentaire abana kana ngo batubwira kwaje abikoze neza ego babana bo kwa badadi batangiye kugabanuka ndabo kwa badadi shizaho video bakazabona ko ndi commentaire yo gutuka wewe bazokwica kazi kawe abadadi yo bazogukorera commentaire yo gutukana ngo wewe ngo wogira ngo numukiranutse by the way simvuze ngo nta cango urukura bafasha kugira ngo bahumuke babone ukuri baraciye ku ishuri abashira hafi rubusa canga se umuntu je nawe naragiye gusenga canke nkamusengera kuri telefone nkamubwira ngo kugira ngo bikunde nyohereza aya mafaranga nukuri kwima ni kwa muganga nibaze ati commentaire babimenye ko ati jewe mbere ndakunda ibikorwa vyawe ujya Imana yanyohereje imbwira ko YouTube yawe yimpe yego kwe bakoze sempenye kuri 5-7 twayaga byinshi twahizana Israel reka kumbere tugeze hano uwo yifuza kumenya byinshi cyane Israel nakuze gutanga adresse yiwe akubwira ati je kuvuga hanje ni mpungore uba yifuza ari nimero ziri ngaho za Step Media urandika ko ngaho hanyuma tuzabaza Israel ati ubona bikwiriye azasha tubwira ati ni sawa canke ntibikunda hanyuma bigende neza cyane tuzosubira naho gutaha bye bye